Zadata distanca 600 metara. Ovo su kasači koji su u dobu svoje mladosti trčali velike trke. Start. Ovo je njihov povratak na stazu u nekim poznim godinama, tu negde 16. ili 17. iza jednog i drugog učesnika. Dubio Dimar i Damjana Dulić idu odlično. Još nekih 100 metara i da vidimo. Dubio Dimar prvi, fudbal drugi, vozač pobedničkog krila